ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Sema haleluya, haleluya. Niki cyatumye mvuga ngo sinagurisha nive ko nabona niko kubitano abantu akaba ari bo wasanga baba igitangaza cyabaye ukuyi iki ni cyuma cyagikuru uturwara twose mu mubiri. Iyo dukubise gutya hari umuntu uba ufite probleme y'igituza, wakubita gutya umuriro ukamumakamo indwara igasohoka. Sema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Namukirizo wa mwicaranye mubwire ngo kigezwaho nuko matana n'Imana. Isi nubwo isatwibagirwa bimisana kosaka biringalisa nakosisa ayangalasi kandi ndi yarafite nationalite y'abanyisirayeli ariko ngo yamabanza yo matana n'Imana. Number 2 bakora igikorwa gikomeye ngo amenye icyo Imana yavuze kuri Isirayeli. Yamavuga ngo yaba batipe bo Mungu akaganura heguru yabo ntabwo ngomba guceceka, yama yihambirira kuri bo. Reka nkubwire, nubona uwagaciro uzamwihambirireho, nubona umunyabwenge umwihambirireho. Nimba ucuruza hano muri quartier Asiatique ukabona umuntu ugenda Dubai akagenda na Turkey, mwihambirireho. Ibitekerezo ni ibitekerezo, ariko ibitekerezo ni ibyaguka bikazana ibyagutse. So kukomera kwawe nuko uzafatikanya n'umuntu wagutse nawe uzaguka, ariko nufatikanya n'umuntu uri muri capacity yo hasi uzaba hasi. Ndabahanuriye umugoroba wa none Imana ya Isirayeli igandi baheza amatwi yo kumenya kuko itarabibagirwa nubwo abantu babibagiwe. Nubu nyine dufite abantu bari hanze bene wacu bahabugufi bari bagiwe. Yeme mwebwe ndi muri atwibagiwe ariko harabibagiwe. Taza kuvuga ngo bo hanze ni bose bibagiwe oya. Itaza kubinyenda muvano nguve kandi Matayo ko avuze. Ariko harabibagiwe. Kandi mushara wawe n'ukuri Imana yarakwibagiwe. Na so waje. Itangazo ry'ihumure hata watu wakusahau, lakini kuna mwenye hawazi kusahau. Ni nduri kumwe natwe ngo dukome abashimeshi cyane. Haleluya. Salabo. Ijambo rya nyuma rya kare ngo amenye kubika amateka. Abantu bakomeye bagira hano yo teu bonayo uko kati kamwendo wako yafa kuwa waku wakila aombaye neema ya hata ukokana wakuwa kwaku kila aombaye neema ya ukokana tiana. Uyu mugoroba ni wowe uremye Imana. Biravuga ngo Mafiya ni Musi wasuraga bere. Uyu mwanya watwemereye twese turaha ababajeyi abakozi b'Imana batandukanye, abahungu n'abakobwa n'abana bacu. Muririmbye yararirimbye ngo naona pendo kubwa mno latoka kwa Mwokozi wangu, ni tele kama maji mengi yatembeayo bahari. Yarabivuze ngo ubwire bw'Imana burakomeye. Imana kwereka ngo ko ari umuntu ikamamazwa mu isi. Yakoze umushinga wo kuza gushaka icyari cyarazimiye, nari kure n'amasezerano ariko ngo twegeza hafi. Yaravuze ngo siku moja mavuno yataisha kabisa na baada
baadaye hayo ukomo. Aravuga ngo jua litazimika siku hiyo na utasikia injili. N'izina rya Yesu ubwiza bwawe buraha. Twongera kukubwira ngo ubumanure warabuzanye, kandi niyo wa mbere utarabusubiranye. Yo waravuze ngo bazashakana umwete ngo niyo bazambona. None aba badamu korabona nta mwete bafite, aba bagabo urabona ndabo bafite, aba bahungu n'abakobwa nduhaye ubabona, abana nabo se ukundi wawirebera mu ijuru. Twese hano nda wagiye mu kabari, nda hano wagiye kuri Saga, dore twaje mu gitaramo, niho tugukenereye. Yaja siku ambayo wateule utafurahi. Haleluya. Siku hiyo matatizo nazo shida zitakoma. Haleluya. Uko tubanye ko twashe utugirire neza. Ijambo ritwaza ubwenge, ijambo rikizindwa, ijambo rikingura amarembo. Eleside vomesi silaba ekokika sika pertaso de visa. Tugukomeye amashiko kuri igisubizo. Amen. Sikuku aliponi, sikuku aliponi, Okoa Yesu na kwa neema na upendo akaondoa dhambi zangu. Sikuku aliponi, okoa Yesu. abamera ko ari Imana itugaje cyane bayikomera amashyi y'Imana irabikwiye. Na kwa neema na upendo akaondoa dhambi zangu. sikuku Sikuku aliponi. aliponi, okoa Yesu. Bashimira mushumba na madame na pastorale ya baraza kanisa ya Kalume hamwe n'inzego z'itorero zose n'abakristo mwese gutumira ijuru n'amatayi. Mwagize neza. Ubundi abagukunda si urusaku, abagukunda n'abagutekereza neza. Hari ibintu bitatu bikomeye ku buzima. Nubona umuntu arabigukoreye, nurenga hirya uzatanga ituro, cyangwa nuhura n'umuntu umubwire ngo ngwine mbe ngugusorore umwe fanti konje. Icyambere ni umuntu kukubwira ngo ndagushigikiye. Isi abaturage bose batuye isi bashigikiwe n'Imana, kuko itaza kudushigikira ntuba waravutse, ariko kuburiho niyo yonyine yagushigikiye. Ababyemera ni mugire muke, kandi yagushigikiye ntaho utosha, yagushigikiye ntaho itogukura. Babuloni yigeze gukora akajagare yitrompa mu mutwe, baravuga ngo bagiye kwishirira umuhungu witwa Daniel wataramiye Imana, ngo barangize babwira umwami Dariyo, baramubwira ngo uyu mutipe tumanure mu rwobo. Yigushigikiye tahito gukura. Ndamukiriza mwene wanyu umubwire ngo Imana iguheze ugushigikira. Sikuku aliponi, okoa Yesu. Musamura mvuga icyakabiri, muvuga ngo haleluya. Icyakabiri ni umuntu ugutega amatwi akakumviriza. Nubona guhaye iyo fasi, nimufite amafaranga muzayasangire.
kuko ntabwo ari umuntu gusa wapfa kugutega amatwi, kuko turayagira twese, ariko siko baza bagutega bose amatwi. Ariko umve fazi, nubwo batoya gutega none amatwi, ariko ejo bazayagutega kubwira amakuru agezweho kandi yabaye utarabaho naje tarabaho. Nimuzamura ibiganza. Haleluya. Umugabo witwa Joseph ngo bamutaye mu rwobo baramugurisha. Sindavuga topic, ndacyari mu biyake. Ngo barangize umutipa aje mu isoko, kandi nta hantu hagoye nk'isoko y'abantu. Wabona isoko y'imiceri, ukabona n'isoko y'ibihaza, ukabona n'isoko y'ibintu bijanye n'indagara, ariko isoko y'umuntu man uzaturinde isoko y'abantu. Ngo arangize tibamutega amatwi, ariko ejo nimuzamura ibiganza. Uko batera gutega amatwi, tekeka tuza. Wowe gusa iyunge n'Imana nizitega abantu amatwi. Habe n'ibimuga izi batega amatwi, habe n'abadafite amashuri batega amatwi. Ndanezerewe Matayo. Nimuzamura ibiganza. Sikukuu aliponiokoa Yesu. Warangiza umunsi umwe baravuga ngo mu gihugu cyose umwami yarose ibintu, ariko yabuze umuheza igisubizo. Uwo munsi ngo agatipe kamwe kari karamwibagiwe karavuga ngo mulegerezani panamutu hari umuntu sha harira mu bulako hari mu muntu. Uyu mugoroba nimugera murya kandi ukungiza, ariko mugira Imana iguhaza umuntu ugutunga urutoki rwiza. Amen. Amen. Kandi kwa ubushibuka kiri hano nugera hariya hirya bite, ariko muri urasa no kuruka Imana yame murahangaha. Nimuzamura ibiganza. Sema haleluya. Uwo munsi ngo bamutega amatwi, ngo aravuga ati nta yandi makuru mfite, ziriya nka zirindwi wabonye zibyibushe. Tafsiri ni ureba umuntu ushobora kumenya ibijanye na management, economy ayimenye neza, ariko muri pasi ntibamuteza amatwi. Ndaguhumurisha, nimba utarabona bagutega amatwi, un jour bazayatega amatwi baruwe bica munda mukirizo mubwira ngo tuza mu mutima wawe, umunsi umwe harabaza gutega amatwi. Katange haleluya. Ni mwese mari kuvuga. Sema haleluya. Igitabo ayi salama tanda tisikala banda la kata sapa kitangiriro ibice 39 n'umurongo wa 20 ukamuhomboka. Bibiri rambwira ngo Uwiteka atanga itangazo, aravuga ngo Jose ndi kumwe nawe. Namba 2 nzakugirira neza. Namba 3 nguhaye igikundiro. 4 nguhaye orientation, ahantu uje kubona igisubizo. Direction urakoze. Nimugera mutya uyu mugoroba nimba utari ufite ahantu ijambo rigiye kwihagura. Amen. Amen. Shimi y'abashumba bara kuri ubu bumwe mufite ino hakuno yanda hango no hakurya muri abantu bese barundi kazi bakongomani kazi nimwiha amashi muri abantu beza kuko da munamarare ndasari mushimira angaza Mungu panga mambo na uongee kadiri na linganganga sika kota visa. Manu dufashe tubanze dukomeze ijambo. Munamarare dushimira igihugu cyacu cy'u Burundi, wari muzego zo hasi kugera hejuru, kuko niyo batwemerera bakaduheza uyu mutekano tugaterana. Nimba ufite amaboko komera Imana amashi ku gihugu cyacu cy'u Burundi. Tiyahamagaye abakomeye Augikomeza abo yahamagaye, augikomeza abo yahamagaye.
abantu hanga bagaze basenga ngo ariko ngo nzabona Matayo nta mahizi ryare Muhoza zamubona ryare dore nguyu umugabo w'ijuru uzico navumbuye kiri mubahe burayi ngo nimugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro none uwo kwezwa kuko utajeshwe atazabona umwami Imana none se tarababwira topic ndamukirizo wo mwicaranye umubwira ngo gira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro ahubwo ikomeza abo yahamagaye ahubwo ikomeza abo yahamagaye ahubwo ikomeza abo yahamagaye. topic y'iki giterane iri muri Zaburi y'ijana na gatatu n'umurongo wa mbere ukamuhombo kukagera kuwa kabiri haravuga ngo mutima wanje himbaza Uwiteka mwabini mu mwese mwe muhimbaza izina rye mutima wanje tukibagirwe ibyiza uhoraho yakubwiye uko ndayisomye ndayirangije uyu mugoroba tugiye gusezerana nawe ku bantu bahimbaje Imana basuwe n'ijuru basuwe niki some bacamaza ibice bitandatu umurongo wa 11 n'uwa 12 hanyuma uri busome arahita simba some 18 n'19 arekeraho umuntu uzakwandika yandike urwandiko rwa Paulo yandike ya Efeso ibice 5 umurongo wa mbere n'uwa kabiri abacamanza igice cya 6 umurongo wa 11 ukamuhomboka kuwa 12 abacamanza ibice 6 umurongo wa 11 duhomboke tugera ku murongo pima mambo sukuma aya salaba dusome mu izina rya Yesu amina nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera sukuma cyari muri Ofra kwa Yoasi w'Umwabizeyeri umuhungu we Gideyoni yasekuraga ingano mu muvuri bengeramo vino ngo azihishe Abamidiyani. sukuma 12 marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati Uwiteka ari kumwe nawe kangula mambo wa munyambaraga we number 1 ugira n'ubutwari number 2 18 sukuma Gideyoni arongera aravuga ati ndakwinginze ntuve aha kugeza aho ndi bugarukire nakuyinginga utayoke hano kwisecyanya nyenge Gideyoni uhisa nyine uko kuntu kugira ngo aze kuza ngagaruka kugeza ngarutse sukuma shuka ndi bugarukire kuzaniye ituro karishira imbere yawe marayika aramusubiza ati ndaguma aha kugeza aho uri bugarukire amen. impamvu atarahaguma ntaco wayishuriwe icara Mana shimwe okay twavuze ibintu byinshi mucyatumye umenya guhimbaza Imana no kwira tuvuga amagambo menshi kuri Dawudi ariko ndagira ngo mvuga ya kugira ngo bene data batari bahari nabo bayatahana turabangwa ikintu cya mbere Dawudi nuko yamenye gutahura ubunini bw'Imana alijua grandeur ya Mungu mubisakunanira ntukananirwa gutahura ubunini bw'Imana tuvuga icya kabiri no kumenya igihe cyawe habari za Daudi akajua muda takindu kigoye cyagoye isi kubera umuntu kutamenya igihe cye karasha kwinjira mu bitamureba
icya gatatu ni ugutunga ijambo ry'Imana. icya kane ni ukudata ibikoresho. twinjire mu bacamanza. nimuzamure ibiganza. omera Imana amashimisha. konsekansi y'abacamanza simbi, ariko ikindi gice yazanywe n'ibintu bine bikomoka kuri Yosuwa mu burangare bwe. nubana n'intwari ntukarangare, nubana n'umunyabwenge ntukarangare, nubana n'umuntu w'umucuruzi ukomeye ntukarangare. ndasenze muri aya materaniro no muri uku kuramya no guhimbaza, ntugatunge kurangara. abantu mwese babishaye muri aha mufite abana baba babiri baba nabuzukuru nabuzukuruza, timutunge kurangara, kuko kurangara ni indwara irusha sida ikarusha na kanseri. iyo umuntu arangaye abazimu bazaba mwinjirana akazagona no kumanywa. erera ya mbere, Yosuwa yapfuye amaze gukora imirimo, yasiga umusimbura. nayo probleme dufite mu Banyafurika, umuntu agatangira kampuni, yarangiza kampuni kamibi yiwe gusa, amasinyatire nayiwe gusa, umugore ndaza amakuru, abana ndibaza amakuru, yarangiza kamashorera, nta muntu n'umuza amakuru. imodoka ya mugonga yazagera kuri banki zikaba imanza ndende, kuko ndimo mubwiriza abanyamujyi b'abanyabwenge nabamaze gufungura za akaunti. ibyo ngibyo babyumvise. irya kabiri Yosuwa yakoze ngo yishize abagebeyoni. atasiyo n'abagebeyoni kandi n'abatipe bagira utwenge twenge. nubana n'umuntu ugira utwenge twenge, bumayeli mayeli, bucanja bucanja, bukorofi bukorofi, ntukamusezere. abagebeyoni baramubwira ngo twebwe tuvuye kure, kandi ikimenyetso cya mbere dore ibirato byacu birimo ibiraka. namba 2 n'aya mapataro yacu ntiwabona kuko afite ibiraka. namba 3 dore n'imitsima twashumbye, uruhumbu rurahuzuye. igiswahili bavuga ngo magari yao yakaja koga. Biblia inambwira ngo Yosuwa hakuona mbali na hakuchunguza kanuni na masemi ya Wagebeyoni, ngo arabinjiza ngo bagere hano ku gatuti. uri umugabo nagukunze, nukuvuga ngo mu butumire muzantumira keka wenda uwo munsi muzahamagara impande kamivuga tukaje mu ijuru. Saharandu bazakwakira ukabura intro, ukabura na development, ukabura na conclusion. none ukazuva ngo iyo barangiza igiterane vuba nanone uhita witaye. ariko hano kwijima nuko nyine mfite urugo n'amakanisa nyoboye umuntu yo hatinda. mumumanye mumwiyeke uyo shetani yukahenda Adamu na Eva shadireka nabuna kitula besha akuteranya yemere takona nagukundi iki. iyo umuntu ari umuyobozi agira amasi 12 ugomba kumenya ni bande binshi doi, ugomba kumenya bicara gute 3 bakurikirana gute 4 niki bataha, ugakora suivi kwaje kubasura ukareba nimba baza bakurikira ijambo rivuga. nimba bavuze ngo ijambo dukore bibiri kavuga ngo udakora tari, nimba bazabirirwa mu rugo ukabakora seminari uko watanze hano iwacu nuko okay kirikuba ngubwira wumva tavunika. Yosuwa araranga muri pasi ya Yosuwa, mwibuke mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere n'umurongo wa mbere. Imana yamutangarije itangazo iramubwira ngo uko nabanye na Mose. Ayiwa data we
abana nawe noneho Mose aramutegura ariko Yoshua ndategura Mose arategura Yoshua ndiyategura abagebeyoni kwa Mose ndibinjiye ariko kuri gice Yoshua bari kubasi tiwijisha abagebeyoni ngo biriya ni ibyabo ngo igisirimba ni yawe ni cyacu jewe nakoye kubera igisirimba abana banje bose bazababona ababohereza amafaranga tukishura amashuri kubera igisirimba wewe nubivamo Matayo ni ijuru na Matayo tituzabivamo ngo igihe cy'ikorari cyacu cyararangiye ngo gute igihe cy'ikorari cyararangiye kitari kuruka Imana ngo cyararangiye ngo biriya ni iby'abana we abagebeyoni barakwinjiranye ayo masamu ufite goronzoka muzika inyamurenge cyo kugoronzoka no kugaruka no gukimirana munda mukirize umubwire ngo irinda abagebeyoni goronzoka uje mu gitaro nimusamuri bigaza nimukomere Imana amashimeshi Amen. Lukundo lo mwami Yesu we atuma nari bakumbuye Moses we tireke reko utakolure bindu burindi nimusamuri bigaza yawe Imana irashe lukuruka Imana nimuvuga ngo haleluya ikosa rya gatatu rya Yoshua ngo yibagirwa kare munda mukirisi umubwire ngo isi zakwibagirwa ariko Imana ya Isiraheli ntabwo izakwibagirwa bimisala naramukanyije ariko irakize ngubwire yuweni yakwibagirwa pamu ikatwibagirwa ndetse n'ubundi bariya batipe ngo bagabanyije nibashaka bagabanye ntibaratema umugozi na edikota y'ibisubizo by'ijuru reka ngubwire ukisema ndio nani awezaye kupinga hakuna ukisema ndio nani awezaye kupinga Hallelujah. Nimuvuga ngo haleluya. Tukuza. Isamba rya mbere ngo yo matana umutima wiwe wo matana n'Imana isiza kwibagirwa ariko umutima wiwe uzomatane n'iki n'Imana jewe nikoreye amaveri y'umwe 85 nyakura mu gweba nyageza mu isoko ya gatatu ko mu bitego sinagurisha niveri ukisema ndio nani awezaye kupinga hakuna ukisema ndio nani awezaye kupinga sema haleluya niki cyatumye mvuga ngo sinagurisha niveri ko nabona niko kubitano abantu akabari bo basanga baba igitangaza cyabaye ukuyi iki ni cyuma cyagikuru uturwara twose mu mubiri iyo dukubise gutya hari umuntu ubufite probleme y'igituza wakubita gutya umuriro ukamumakamo indwara igasohoka sema ndio nani awezaye kupinga hakuna ukisema ndio nani awezaye kupinga
nukomatana n'Imana. Isi nubwo isatwibagirwa bimisana kotaka biringalisa ayangalasi kandi ndi yarafite nationality y'abanyisirayeli ariko ngo yamabanza yo matana n'Imana. Number 2 bakora igikorwa gikomeye ngo amenye icyo Imana yavuze kuri Isirayeli. Yamavuga ngo yaba batipe bo mungu akaganura heguru ryabo ntabwo ngomba guceceka. Yama yihambirira kuri bo. Reka nkubwire nubona uwagaciro uzamwihambiriraho, nubona umunyabwenge umwihambiriyeho. Nimba ucuruza hano muri quartier Asiatique ukabona umuntu ugenda Dubai akagenda na Turkey mwihambirireho. Ibitekerezo ni ibitekerezo ariko ibitekerezo ni ibyaguka bikazana ibyagutse. So kukomera kwawe nuko uzafatikanya n'umuntu wagutse nawe uzaguka, ariko nufatikanya n'umuntu uri muri capacity yo hasi uzaba hasi. Ndabahanuriye umugoroba wa none Imana ya Isirayeli igandi bahaza amatwi yo kumenya kuko itarabibagirwa nubwo abantu babibagiwe. Nubu nyine dufite abantu bari hanze bene wacu bahabugufi baribagiwe. Yeme mwebwe ndi muri atwibagiwe ariko harabibagiwe. Taza kuvuga ngo bo hanze ni bose bibagiwe oya. Itaza kubinyenda muvano ngumve kandi Matayo ko avuze. Ariko harabibagiwe. Kandi mushara wawe n'ukuri kw'Imana yarakwibagiwe. Na so waje. Itangazo ry'ihumure hata watu wakusahau lakini kuna mwenye hawazi kusahau. Ni nduri kumwe natwe ngo dukome bashimeshi cyane. Hallelujah. Salabo. Ijambo rya nyuma rya kare ngo amenye kubika amateka. Abantu bakomeye bagira hano. Daudi yabwiye Sauli aramubwira ngo huko nilikuwepo nina historia. Abagande baravuga ngo ndi n'amateka amateka naye cyari kije kigana ariko bana urashaka gukomera habe niki giterane genda wandike. Attention n'umuntu wandika amagambo azayibagirana. Me écrit dizishi undebera abasore baraha bose n'abalisansi ariko kuva igiterane kibaye amagambo yose twagarageje kuvuga nta wanditse. Uku muri wawe ejo bundi wabona visa ukaja Australia bakagusingiriza itorero umuzungu umwe wabwase muri business akavuga ngo ninde uriyobora mwebwe mwagiye akaba ariho muba none mwahinjirira akabaza ngo se ninde uduheza topic hano yo kubwiriza hejuru yo kuramya Imana ugatangira kureba imirazi. Probleme si yindi tiwanditse topic y'ijuru na Matayo n'izabandi wariyemeye ngurangize muri uko kwiyemera ugira isheke muri fitire. So utegura fitire akri ekri tumia akili yako vizuri Na ujue linalokupasa. Shetani anakutamani. We simama. Jipange sawa sawa. acho yako Jipange sawa sawa. munda mukirisi umubwire ngo uzawandika iby'ukwezi cyangwa iby'umwaka kuvuga za hano mu Burundi waranditse yisikara talata nubu hana abanyabwenge kibaza abandi kandi icyo nico cyatwishe ariko twe tuba iyi hirya mu Batanzania iriya hirya uzugara mu rusengero bose ugasanga bafite ikaramu ikaratasi ariko twe kuyemera muna kama yemera ugasanga kare kandi ndakinda afite. Yoshua ngo mwibagirwe aja muri biblioteke wa munsi tugiye gutata wibuke tashona ekri olunaku wa munsi waravuze kandi uvugana na Mose umugaragu wawe narumvishe ko mfite umurage muri gakondo aho tuzakandagira. Jewe naranditse none raporo nekuzaniye uyu mutipe yanibagiwe none ga wewe ni wowe wavuze. Umusuma
mwagumukanye Imana nimugera mutye muzamureka kugumukira abantu mugumukira Imana kika kweli ya Mungu umusumwe nagumukira Imana ndabwira ngo Mana reka none nkubase navugije ipendo mu bivumu ndambuka mu magasha ngera mu madego ndatarama ndirimba ikorari umva ya magambo tucurageda yanjye akayakomeza azabari nku amusigi wambonye ndongera ndamanuka ndambwira tegera twataramye Bujumbura 2000 mu Ngagara ngo dutarame gutya tushima kamba na ministere ya Shalom ibuka namamanuka ndayibutsa ndayigumuka ndamubwira ngo ariko uku kuraceceka aba bana mfite bagira apeti kuvuga ngo nzagenda mpahe buri munsi waza umpeza ifaranga nanje kagira stock kuva uwo munsi nagumutse ngumukira Imana mu wanje nzashira mu stock y'idolari 150 uzi stock y'idolari 150 nubwo namwe mwoza muorye ndabagumuye ni mugumukira Imana muyibutse ibyo yavuze abacamazi bari mu matsinda 3 ni muzamuri biganza itsinda rya mbere ni ry'abatambyi irya kabiri ni ry'abahanuzi irya gatatu ni watu wa vita simvuga vita simvuga abatambyi ndavuga kihanuzi akazi kabaye kenshi tubenka bikoroza tuvuga ibintu neza yo tata we dunia ikinibeba itanipeleka marafiki wakinibeba watamulia dunia ikinibeba marafiki wakinibeba Yesu ni bebe ibembeleze kianusi kiunabii urahoda kurareba neza hari umuntu uza amateraniro kugira ngo yakoroganye n'abantu bose waje umureba ukazugira ngo wenda umufiteho ideni yacitse kuri kimwe yemwe musamworoha nimugera amateraniro number 1 muzamuseka kandi nimba utaseka mu rusengero mu gikoni ndi woseka hakika ya Mungu Imana irashe no kuri kimwe umugabo witwa Samuel yarafite role 3 role ya mbere ni role ya gitambye role ya kabiri ni role y'indambara role ya gatatu ni ya gihanuzi umusikishi atakazida ndogobe ngo baravuga ngo ndahandi twende tutafute reka ngubwire hari abantu baza bakugeraho ugakemura ibibazo byabo ndahanuye uyu mugoroba abantu ntibakugeraho kemura ibibazo byabo umugabo nubona umugabo gusa ni wenyine gusa ikawa azayimo wenyine le 1er janvier iwe mu rugo ndabashitagira nimba waraye mu rugo uzagenda kirikana tusangira na amina amina usifiwe Jehova amina oh amina usifiwe Jehova amina amina
basi nabonye abantu biwacu hano mu bibago ariko ndanezerewe uyu munsi nimuzamura ibiganza Amen. ayangakakala la sala ayolonga jawa sinza ninginje nyine usaza nyafite gutya ka yewe fataya kuko gando umushumba no hura nabandi sino yakumariraho kandi paruwase yo mu rugo nayo mfite abana bose bagira apeti kandi nabo singomba kubahemukira mukanya ndaca kuri busheri nimara ngurure nyine kibiro nka 2 kuko iwanje kilo kimwe ndico kangubwe iri umupastori tukazuhahabuke wawe ushobora kubura abashitsi ariko mukanya ababuze aho barara bakama baza none undamukirize umuntu aho ngaho umubwire ngo fitire yawe nubwo utaraba umuntu ukomeye ariko urakomeye uzuwaha byinshi kandi amina amina oh amina usifiwe Jehova amina 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 oh amina usifiwe Jehova tengeneza ngo bahura n'ikibazo cy'intambara ku ngoma ya Samuel abafilisitiya ngo barasana ngo baravuga ngo tugomba gutera bari batipe Samuel aravuga ngo nzi network inzi na password ntimugire ikibazo amashanyarazi se azamagenda kagaruka okay pimi samada ngo akora igitaramo gikome nimumve ikintu yakoze ngo arahimbaza biranga araramya biranga ngo yibuka password ikiza gituma imana imanuka igakora igitangaza ngo ayamafata umwana w'intama ngo arangiza mutamba igitambo aramya mu gitambo imana ngo irangiza ibaheza imbaraga ngo baturumbuka imizipa ngo bama babashorera umugenda ngo bagera ahantu bita isheni ngo bageze aho ngaho ngo afata ibuye ararishinga aryitwa ngo ni Ebenezeri ayihimba izina aravuga ngo noneho Uwiteka adushize ahiyaguye iyo uri umugabo uzusiga umuryango ahiyaguye iyo uri umunyabwenge usiga ibintu byagutse uri inshuti ga niyo mpamvu nakujeho tugerega ngo kandi kukugufata kuko hari ikintu Imana ya Isiraheli izagukomeza ikomeza amaboko yawe ikomeza amavi yawe icyo uzakora cyose ntiyakagira umuntu uzakugwanya wese azafe saa 6 Satani ndaturwanya yacitse no kuri Imana ni muzamure ayimbizina ariko tongo ni Ebenezeri abantu ngo barahimbaza niyo mpamvu iyo ngase mu gisirimba izana amakano bizimana wabitira yara uramuzi evangeliste umugabo w'Imana ko kisala banda tagira uburyayi tagira n'amahizi tadushakagira azaje mu gitaramo ukabone n'umugabo Imana izimubwira ntazahubuka azayitonda bizimana wa mukinyoni umve kubwira makuru barangize ngo asigira abantu kurama umunsi umwe Isiraheli ngo yamigumuka iraba ngo ndibashaka Samuel ngo bashaka gusa n'abandi Samuel yamaje imbere y'Imana arababwira ngo abo batipe bavuze ngo nabo barashaka kumera nk'abandi niho Sauli yaturutse sintize kuri cyo jambo ngiye kuvuga ku magambo twasoma Gedeyon Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we Uwiteka wa munyembaraga we Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we witinya genduko imbaraga zawe zingana witinya genduko imbaraga zawe zingana munemere ndekura ibintu narisigaranye hakika kweli kuko mbitahanye ni ngaho ntosinzira ngo mbone ibitutsi kandi umuntu umuvuga butumwa burira ibitutsi kuva navuka stoma ngirange amibe sinza makuru ya sindabura ibitutsi abandi zano ngo babuze ibitutsi jewe nubwo no mwikaho ya indi ya bururu sindabura ibitutsi muri jewe habamwe amahoro ya Yesu pima amagambo 3 ya Gedeon nimugera muri nimuzamure cyane tugende
Uwiteka ari kumwe nawe Ai, wa munyembaraga we. Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we. Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we. Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we. Imana iha umugisha hiringi. Amen. Hari abantu baza bahimba indirimbo igakura ibitokozwa byose bisa ijambo rya mbere rya Gideyoni. Ngo yamenye agaciro k'Imana ya Isirayeli. Mumenye agaciro k'Imana yacu. Tuwa samani ya Mungu wako. Mwamubona abadamu bose bazi amahuza ahenze n'adahenze. Iyo wambaye ziripendwa bazama bongorana ngo kuriyaga nawe yasaze kandi yambaye ziripendwa. None se ko wawongerana ngo yasaze yambaye ziripendwa wamuguriye sipe mwaretse urusaho mushira mu bikorwa. Gideyoni ngo menye nta muntu uzurana Imana ataramenya agaciro k'Imana. Ndahanuye uyu mugoroba ni muhindukire mumenye agaciro k'Imana ya Afrika. Imana itari Ryangombe, Imana itari Nyabingi, ariyo muramya muhimbaza. Jewe Matayo ibyo yankoreye ngize ngo bibabwire hano Timotaha. Ijambo rya kabiri ngo amenye agaciro kuwa musuye. Amenya agaciro kuwa musuye. Akajua samani ya mwenye amemutembelea. Kamuvuga ngo ni marayika Uwiteka mu isezo ryakera ngo yabaga ari Yesu wenyine. None Gideyoni umve abandi ndi bazavuga ngo indeto yo mundu go mulala gwake. Indeto yo mundu go mulala gwake. Wono munyindo no areba uburemere bw'uwa musuye. Ukimubona uburemere bw'iki gitera ni murangiza musome hariya murebe na konte muza muhirikiraho twubaka ikanisa babatangarize ngo utowaje mwaramije Imana mu kwikorera. Ko murabona twese turi muri sauna nta muntu n'umwe habe n'abasaza baru mwagize ibyo ni musha mukubita amaso hariya mwese mwarize. Dore ngiriya proche ni konte block uzuhirikirayo tugura hano hantu tuhagazure bamataye intuza tutarame dutune. Umunsi umwe twarataramye muri Kenya ngo twirukanke gutya hari mu mudamu wari ufite umusonga uhita umuvamo. Wowe uyibonye byarirutse ngo barasaze tuzi foromirere y'Imana. Iyo umuntu ari mundu wo muri capacité yo hasi areba ijo hasi yaracitse ariko kw'Imana ngo arangize Gideyoni ngo yama mubwira ngo nimba mu magambo wavuze ngo ndi umunyembaraga kandi nkaba nintwara tuve hano. Yamenye uwamusuye musha yes. Imana ntizongera kumanuka. Imana izaza mu mitekerereze y'ibiterane n'indwara zizazisohokera. Abatari bafite za viza bakazibona. Ibintu bishakiye bibuhwa twatarama hano twasirimba bigahambuka. Aramubwira ngo sit down. Ngamgo nje kuzana itu. Diagirisha se inama. Diagirisha urungano rwe inama. Amenya kuko wamusuye n'uwa gaciro. Afata umwana w'ihene. Niwe muhungu wa mbere kuva mu itangiriro ukageza mu byeshuri. Watetse ihene yose ni sauce arayikorera ayishira mareka Uwiteka. Tauna. Wari wabikora we. Wari wateka inkoko yose ukayarurira umushitsi. Usibye wabikoze n'inyasinzira. Wabasinzira. Yanaruriye inkoko yose ampeza n'amata y'umwirire. Ariko mata man
ndaje Imana. Bwana niongoze nimalize mwendo salama. Bwana niongoze nimalize mwendo salama. Bwana niongoze, Bwana niongoze nimalize mwendo salama. Bwana niongoze, Bwana niongoze nimalize mwendo salama. niongoze Bwana, Bwana. Bwana niongoze nimalize mwendo salama. Hari abantu bandikishije kuva bakiri mu gahuna, bandikishije ibitabo baravuga ngo bazotanga ibimaze, n'ubundi babyishuye. N'ubu hano makanisa abantu bavuze ngo bazatanga amaturo, n'ubundi barishura. Ndagutangarije, genda uhigura ibyo watanze, kuko nukuramye. Iyo ukomeje kubesha Imana igize ngo kubeshe, wopfa uhagaze. Kandi ubu n'ubuhanuzi, abantu bose mufite amadeni y'ibyacu mwabaye abajura bakuru. Gusa nta prison dufite, ariko ijuru ko rirakujera. Ko murareba neza, sindabona abantu babanitegereza neza. Murabanyabwe ni musamuri bikaza. Maraka mwagira gutya abana Gideyoni arashitse n'ikono y'ihene yose ni sose. Abarundi baravuga ngo numufa kwa kipe passe yamamanukana ngo aramubwira ngo muze bona peti ngahirya. Mareka aramubwira ngo tituzoturye, wewe ubaka igicaniro, kandi igicaniro numara kubaka ureka ibindi. Arangiza kucubaka ngo umuriro amanuka utwika cya gicaniro. Gideyoni ngo avuze induru. Mareka aramubwira peti karume ceceka, gisigaye cy'induru ibisubizo byamanutse. Iyo twaramije Imana mu bikorwa, Imana zitubwira ngo ndiceceke igakemura ibyaha. Imuheza garade uwo munsi, nimugera muki ihita imuheza inkoni, iramubwira ngo iminsi umaze kubera ko utabaye umushango wagaza wihangiye imirimo ugasingana. Ariko kapirukire kuri abasore niko badi nigute muhaye mugira ubushangu mutaye mwihangira imirimo. Vakansi yibaye uzukorikisha wewe uri umucuranzi gusa. Vakansi yibaye ukorike. Abanyafrika tituramenya utugeze mu Bugande, twe tuba mu Bugande. Uzugandi barabara ryose ugasanga abana bavuye kuri vakansi karateka capati, ibitoki, karotsa, imyumbati, imihogo, ibiki, ibijumba, amateke, bakamabagara ku muhanda. Amatoke capati yabyutse saa 10 haba saa 2 akaja amateraniro bavuga icyacu akagitanga. Yava mu rusengero akabusura kandi agateka. Muhogo. Ariko Barundi n'Abarundikazi, Abakongo n'Abakongokazi, Abanyafrika tuzi gusa guhabwa. Niyo mpamvu n'inyubako yatugoye ko abantu baranga iyo cyo kugira mane n'abantu babiri bakavuga ngo ni mumpe budget akayubaka. Ariko kuko abatwigishije bari batipe abasedo, Abafaransa baradukoraniza n'Ababirigi bari batipe. Naranabivuze abantu batwigishije bama badushira muri section gusa ya pedagogy, kandi umuntu w'umugabo akiga kamara imyaka 30 ari mu ishuri. Waje kuva mu ishuri ugasha imyaka 2 ivi zikamaze icomoka. Reka mbabwire nimutareba uko Bibiliya ivuga ngo tugane uko Bibiliya ivuga, abana bacu tuzasiga bazagira ingorane. Ariko nitumenya gukorera Imana mu kwiramya, abazadukomokamo ntibazagira problem. Gideyoni ngo arangize Imana imuheza inkoni. Abamediyani ngo bari babagoye uwo munsi, Imana ibakuraho kubwo Uwiteka na Gideyoni. Nari mbasezeyeho mbabwiye ngo ikigezweho si urusaku, ikigezweho si induru, ikigezweho ni muramye muhaye mukora, musenge mukora, musenga. Barundikazi, musenge mukora, musenga.
mwumve mbabwire ntayoboye hano ntimugire ingorane ntimwabona isaha aho zigeze ntimwabonye uko ibintu bimeze neza habe n'ababusohoka bakure baracari hano ngaba baricaye baracari hano ntibararoha bashagara ngo bagende tuzamura icyubaro cy'Imana hejuru Bwana sifiwe Amen. nukuvuga ngo haracari kare Imana iracyahivuga kandi kiravugana n'imitima yacu mwibuke cya gikorwa mutima wanje ureke kwibagirwa ibyiza Imana yakugiriye ese ko mwarangije gukora mwarangije gutanga yandoro abashitse nyuma twavuze ngo uko umwuka kuyobora dukore igikorwa nk'abanyabujumbura tuze gushigikira mwene data ku byago yagize